Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Lola, agreeing kayo! Minsan, Jikoy! Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat ang istawan na itibartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasinsinta. Iso adin ako mapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya! Urayan na kanak ko. Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong. Sheena! Sheena, anak ko! Sheena! Kaya kamutin. Apay nagpukpukaw kaya. Pangasim, Nardo. Iyala na kumay ti Danom. Danom. Antay, uminom ka. Agyaman ako. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na'y salakan. Ay na. Bunga laday ta tinalabas pa nagpampanunot mo. Tinasayat. Maturog tapay. Tani, rabi ipay laeng. Ngam, madandanagan hak. Amangan mo't no dadakas anapagtang di siya ng anak ko. Mamat. Pati kalaunay iti tagtagainap. Wala, agulay magkan. Maturog akpay. Makamok. Ngam no siya ka. Bumangon ak. Gaputa talaga madandanagan ak. Sige. Maturog ak. Jaket, mapuyatan. Dakas ka! Oy, Sheena. Laglagi pam dagiti imbagak. Saan ka nga agipulpulong? No di mo kaya timadaksan. Nawatam! Ayop ka! Dakas ka talaga! Guston! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam! Anya ka din na ito yan napasama kanya. Apay masapul ang maidadanas. Ay, Sheena. Na, apay ngagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka dahin. When? Nagawid ang tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamutan. Ijay kasinsin mo si Sheena. Kaslawan na itultulong na ka. Iti anya agapaw, anay bagam ti kasta Kasta unay nga minti bartakyo iderabi, Lola. Pinagaramidan na kitidakas na dya tao. Anya, ay saus, agtala ka man. Apay adadaalam di kasinsin mo, Pudno ti ibagbagak. Pudno. Inda danas nagday dya tao. Jackpot dyan day tangay pagbagam! Sana kamamatikan ka! Sa dino ti papanan nyo, Auntie Lenny? Oh, si kamat gayam day ta, Jekoy kaanakan. Mapanak man di tayan da Sheena kaninanang. Inakman kitaan ita. Nagtagtagaina pak ngamin iti madi idi rabi. Iso sinapsapa kon ti imay. Sige Barok, panawan ka pa'y ditoy. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Katno alas 6 pa'y laang matiti agsapa. Nasapa da, tadakan no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga Rod, agsubliak tulangan inton malam. Inak pa'y parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita da nga akina. Ang mga no agipulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yon. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang, Auntie. Auntie! Aping agsangsangit ka, kaanakan. Anya tinapasamak kan ka. Pastra ka na
ka. Ala. Agtugaw ka. Ita, anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka. Mabuteng kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasla jak kabailan no awan pang ibagak. Anya ka di dayta. Ibagam laeng. Apay ngagsangsangit ka. Ti awanan bain a Jekoy. Umay ka. Masapol ang maamuan dagiti dadakkel mo daytoy napasamak. Ngam mabutengak. Nagpangtaniin San Jekoy adangran na kami kan ni Lola no agipulungag. Kasanukan. Ay, saan arumbang akabutang mo dayjay a tao? Ala, mapantay iti ayan dagiti dadakkel mo itamot laang. Wan anti, katagyaman ako na. Kasla jakpat yun an aramid kan ka ni Jekoy ti kasta. Nagsingpat mat je kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanyak, tatang? Patyam kumamat ti anak ta. Naglawag matin ti resulta ti examen anaramid. Positibo anaramas ti anak ta. Patyandak kumatatang. Pudno anaramasak. Pangaasim ko anak ko. Mangan ka. Idi pa'y lakalman asan ka nang nangan. Awan ganas ko amangan nanang. Nadadailan ti masakbayak. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. China anak ko. At dapay nga taagur-uray anapinta sa gasat para kanyak. Anda anak ko. Basta patib karakteriknam. Kasano ko maapatib karakteriknak? Katag inggaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy? Nawaya pa'y lang day nga ayop. Patsyag amatiliw dan tumatlaang anak ko. Basta patib karam ti pakinakam mo. Anda kami dito'y amang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang. Pakawanan na kami ko anak ko. Nalabit ano saan kami anagsinakan ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Karangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Isu siguro, sulisog meten kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamat akas na ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang. Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Nga makaslaawan mat panangisakit yu kan kwa na. Ay kat saan mo takasta? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasama? Saan ba't akas ta, nanang? Ngam apay ngamin nga impalubos yo anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yo tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan, amaaramid na ti kasya anak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na, nanang. Sige, birukan nyo nga raw. So, di no tinagkapan. Ha? Apay, di mo ka di ammo ti dalan nga agawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga gururay kan ka? Ha? Nardo, ipatam ti buok ko. Masaksakitan ak. Awanan ka itibay na. Nagtalinad ka kit din iti ayan ti anak mo agarang kansyang. Amok mat, nga da ka mga sikaso ka dagiti dua nga anak ta. Amok mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko? Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan dayta. Ulbod! Iso na pasamak ken kuha na tikas jay. Gapo tagarang ganjang. Siguro, iso tinang ipakita iti motibo. Iso, anaramas. Uston! Agsina talangan!
Di mo matlagayam ammo nga ipatagdag iti tawa na patagkanyak. Nang runat yan ako! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro, agsinsinara kayo iti asawa man niya. Sana po no dayta. Awanan kay tibain. Talaga amakisina akon kan ka. Panawan kan. Isurot ko dagiti anak ta. Kaya na! Hanggang makamukan ka dakwada, ha? Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanyak. Tandaan am dayta. Nasaya at matain may ka sa tor, anak. Jak amo no kasano nga awatam dayto nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kayat apanawan itay ni Sheena. Sangit a sangit. Naibaglakit din. Tanda ni Antina nga Edna. Isupay lang ti kadwa na ije balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawan ni Mona. Ada surat na para kan ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akas tati lang ala, sumra kayo. Agmano kayo ka ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan. Aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kami dito'y kadagiti anak ko. Awan ngamin sa balya pagkamangan mi. Ay, katwa na. At dapay ay amaramidak. Sungbatam man pa'y ti saludsud ko. Naan-ano day tarupam. Kinabkabil nak ni Nardo, nanang. Iswa nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan ije pagadalan niyo. Dandanikan agturpos. Iso asaan arumbang nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutam. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatigkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka ni ije pagadalan niyo. Saan na, nanang? Husto kayo. Saan arumbang agkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapul nga graduarag. Kasta ti rumbang anak ko. Patibkaram ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao. Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumaday toy! Auntie, apay, ada ka tida ka sa napasamak? Apay akas ta ti dyaryo. Sheena, sigurado amaragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan nak, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Dituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Gasas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.